faulova, ipak Cibona uspjeva da odoli želji Podgoričana da stignu do nove pobjede. Anderson, Rizvić, Anderson ne dobija loptu u prvom odmotavanju iz pika. Rizvić, sada povratni pas za Marka Popovića za 3, međutim nema trojke, ali Vitkovac tu najbolji u skoku, imao je malo i sreće jer se lopta odbila bukvalno njemu u ruke, a Sutton je načinio faul, da vidimo, i Suttonu je to 5. lična greška i sada će Žižić opet morati na parket, sada već bez trojice košarkaša Cibona će ova posljednja 2 minuta. Evo, Marčinkoviću i Rudežu priključio se i Sutton, međutim novo promašeno slobodno bacanje za goste, nije ih baš puno bilo, samo 2, treće u najlošijem mogućem trenutku. Vitkovac 1 od 2, po 3 promašena slobodna bacanja i na jednoj i na drugoj strani. Barbur, da li je moguće da ovaj čovjek igra utakmicu bez poena, da je Cibona postigla čak 80 koševa. Kus u odmotavanju, Žižić, Kus, sjajna prva promjena, usmjeren ka čelnoj liniji, Kovačević na liniji dodavanja Marinu Roziću koji pokušava za 3, kratko je to. Rizviću malo lopta bježi, morala se oglasiti sirena bukvalno iz razloga zato što lopta nije dirala obruč. Anderson, ali se naravno zanemarila. Vitkovac, faul u napadu Čedomira Vitkovca, treći na ovom meču za njega, to je sada najmanje bitno. Da vidimo još jednom tu situaciju. Vitkovac, Marin Rozić je ostao ležati na parketu. Mislim da je pomalo i taj faktor umora sputao Podgoričane u ovom meču. 4. uzastopno gostovanje i imaće još uskoro 2 protiv Makabija, jedno od ta 2. Da vidimo, za pobjedu je pokušao Kus, ali nije poentirao. Skok Čede Vitkovca, ali bojim se da ovdje budućnost više nema nekih realnih šansi da dođe do pobjede. Vitkovac će dakle na liniju slobodnih bacanja također malo prije izvodio penale, imao 1 od 2, da vidimo sada može li budućnost ovdje ući u neku povoljniju penal završnicu sa manjim brojem koševa u zaostatku u odnosu na Cibonu. Vitkovac opet 1 od 2, samo što je sada bio obrnut redoslijed promašenih i pogođenih penala. Barbur, Kus, Barbur ponovo i dalje Antoine Barbur ide po taj prvi poen, ali dobija samo blokadu od Hasana Rizvića. Nikola Ivanović za Andersona, potrebna je budućnosti trojka i to brza. Jermaine Anderson za 3, nema trojke, Rizvić dolazi do skoka, ali ne i do poena, i onda lična greška koju je napravio Mari Rozić. 24 sekunde preostale su do kraja ovog meča, visokih +7 ima Cibona, imaće budućnost sada 2 slobodna bacanja, priliku da ovu prednost pusti ako ništa na 5, ali opet je na liniji penala Čedo Vitkovac večeras sjajan u šutu za 3 poena, 3 od 4, što nije uobičajeno. Sa linije penala promašio je u posljednja 4 pokušaja 2, inače na ovom meču ima 6 od 8. Neverovatno, ponovo Vitkovac samo 1 od 2 i eto, umjesto 80-77 +6 za Cibonu. Kus, kraj njega Anderson, traži tamo dozvolu, bukvalno Anderson od Dejana Radonjića da pravi faul, ali Radonjić pokazuje da je nepotreban bilo kakav faul. Barbur, da vidimo može li postići koš na ovom meču. Barbur, ne, ostaće na 0 poena, ali će Cibona doći do 10. u stvari već je došla do 10. pobjede. Dejan Radonjić je pružio onako srdačno, prijateljski, sportski ruku
Jasminu Repeš, nisam baš siguran da su istu tu ruku zaslužili sudije ovog meča, no Ciboni se ipak ne može ništa oduzeti, odigrali su jako strpljivo, korektno u granicama mogućnosti ovog rostera. Cibona, zahvaljujući Kusu, je kontrolisala igru i rezultat tokom čitavog meča. Imali su u prvom polovremenu 2 puta po plus 11, ispuštali su to visoko vođstvo, dozvolili budućnosti da čak na početku drugog polovremena i u jednom trenutku pređe u vođstvo, ali ipak zahvaljujući, opet kažem, Kusu u jednom trenutku i onda onoj pogođenoj trojici Gorana Sutona, opet se malo tu odvoje, dođu do plusa od 4-5 poena i na kraju eto uđu u jednu laganu završnicu. Više puta pominjani organizator igre Cibone, Davor Kus, postigao je 17 koševa, u sve to dodao je 2 asistencije i 2 skoka. Njemu uz rame Goran Suton, 11 njegovih poena, 3 skoka. Pavle Marčinković je postigao 10 poena, ali igru morao napustiti već tamo krajem trećeg perioda. Dakle, njih trojica najefikasniji igrači Cibone. Još jednom ću pomenuti i podvući da Barbour, najefikasniji igrač Cibone ove godine u ABA ligi, nije postigao ni 1 poen. 22 poena Čedomira Vitkovca, po čemu je izjednačio svoj ovogodišnji rekord po efikasnosti, toliko imao, čini mi se, u 8. 9. kolu protiv Širokog. Marko Popović 13 poena, Bojan Dubljević 17, 10 koševa za Nikolu Ivanovića, ali pazite, samo za 15 minuta je došao do te cifre Nikola Ivanović i na sve to nakupio i 2 asistencije. Uz ovu zbirnu statistiku koju još malo možete pogledati, još jednom ponavljam, Cibona 80, Budućnost 74, 10. pobjeda Cibone u ABA ligi, 6. poraz Budućnosti. Toliko što se tiče ovog meča, uskoro sledi duel između Partizana i Zlatoroga Vlaškog.